Kaya beking bie ing miyayaliwang kalamidad. Uliniti, mas kailangan daring memalen ing manatad balita, dikil karing malilyari king karelang lugal. King panahon ning sakuna, nanuyeng papil na ning CLTV 36. Ingaplit daring bagyo ing keraklan karing kalamidad, alaganas may kayapekto karing memalen ning Central Luzon. Balang daratang laring sa kunang areti, maralas siyang makasadya ing CLTV 36 ang makapanatad balita karing memalen na anumang oras nuka rin man. 2009, anyang menalasaya ing bagyong Ondoy kikatamo, aktibo yung CLTV 36 king pamakyabe karing disaster relief operations. Binuklat dere ning istasyon para karing memalen ning Central Luzon abisang mamiasawop karing mituran king kalamidad. 2012, minaplit siyang pasibayo ing habagat king Central Luzon. Pahuli na niti, dakal karing memalen ning Milako kabiyayan at may ngailangan sawop. King panahon na iti migsilbiyang sentro ning komunikasyon ing CLTV 36. King sahop daring CLTV 36 hotline sampung Facebook Messenger. Mi pabalo karing ahensya ning gobyerno ing kasakitan na daranasan daring may perwisyong komunidad. Alayang oras pipilinan ing kalamidad. Kaya nanumang oras nuka rin man. At tsuyeng CLTV 36 na ayasahan nyo king taglus-taglus apa magbalita. CLTV 36, pusong makabalin. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokom. Ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ako'y bigyan mo ng ang taong tulad ko.
Maya pagat panapon po, kabalen. Maya Payaldo po kay Kongan. Ayan, Maya Paldo kay ka, Jen. Maya paldo kaya ka Sir Jodes. Balo mo, aning ka special. Ingal do ngay ni kasi nung atatandaan na rin kaya katamong manalbe, last week mo yata ita, Sir Jodes, ne, anyang mitipon-tipon tamo para kay metong mahalagang misyon. Ne? Yapin po itang banta makasawop tamo, kareng kaya katamong kabalen, mituran, anyang milabas bagyo, ne? Especially, den kaya katamo pong heroes, tuturing tala pong heroes of this generation, uling ketang karelang role agagampanan keng komunidad ne. Yapin po rin kaya katamong delivery riders, food delivery riders na at po, ngening oras sa ini, kayabe tamo. And tataglos tayong ini, yung kaya katamang programang Saup-Saup, Talakad, Kaybat, Ning Albug, Bagya-Bagya, Makabawi, Bagya-Bagya, Mipapasno. Pero balo tamo ing saup na kailangan na rin kaya katamang food delivery riders. Jen, anyang minuna tamong mipalagay ken TV, ketang kaya katamong benefit concert, may magkano tamong alikom. Pero balo mo, tamo expect na talagang dakal na rin bisang sumaup, ne? Correct. Kanyapin po bayo kaya sabihan, Sir Jod, sita pong linob amount, ne? Banta po. Ibieta mo, idakita mo kaya katamong beneficiaries. Pasibayo po pa, salamat kami pong maragol from the bottom of our hearts. Kareta pong sinaup, ne? No matter how big or small adapin po, basta ita pong pamagdake yung saup, iba't yaking puso. As ne pong kanyaman king pakiramdam. At ketang kutang mo, Sir Jodes, ne, nung magkano laretang linob pera at sulaking 152,301. Pero, pa po mayayari, ne? Uling ening adong iti, tatanggap kaya pamurin pong saup, iba't kaya pong kaya kayong laos po, kaya kayong lube, ahakit so po, kaya kayong TV screens, yung pong QR code din kaya kaming GCash, makanya naman po itang BDO account dading CLTV36 Lingap Foundation. And makapaskila naman po ken detang number sa malyaryo pong ausan nung bisa kayo pong Mamie Ledyas. Pero Jen, anyang minuna kanitay katamong adwa ngeni ating katang +1. Wapin. Ating kami pong kayabeng ini, syempre, representative from the local government unit of the city of San Fernando, Siyempre, Pampanga. naman maging successful ining kaya katamong activity na, yung kaya katamong pamangalap saop, nuneking saop na ning City Government of San Fernando, Pampanga, siyempre headed by our Mayor Vilma Balia Caluwag. Correct. Kanyapin po pakilala ta ne, Sir Yes. Jones. Yung kaya katang kayabe, ngening aldongay ni, ala pong aliwanong na Sir Narc, Ivan Gail Soto. Ayan, Maya pa. Oras kay kayo kayabe, ako po kayabeng Narc. Maya pa kaorasan at sing Jen at Koyang Jody. Ayan. Ay, host yan naman, Ay, wa. Narc. Yung kaya katamong Ay, wa. programa ng Mayora. Ay, Kayabe biyahe. Wa, metong ko po kareng, ka rin. Meto ko po karing padala ng Mayora Vilma karing barangay bakan tamamye saup at ibyeing serbisyo karing balang Fernandinos. Pero Narc, nanuwaring sangkan. At suta mo kening-eni. At suta mong ni Kenny bakan to ulitan tayo po at isundo tayo itang minunang gewa tamo anyang August 11 nung no karin may kalikom tamo pimpong 100,000 plus at ngeni balo ko dahil atilang puso deng makabalen dagol at dagol ya baita. Palagay ko ayal ben may Amerika. Apanalben kay Amerika. Kasi August 12 na Pilipinas, ano may palagay. Ay, August 11 Amerika. 11 na Amerika pin. Ayan, sige. Okay. Pero keng dakay nga ini Narc, atin tamong mamie mensahe para Wa. ka rin kaya katawang bisitang yan kaurasan na ini. Etanay po palambatan, founder of Ferry Ayuda, a very hardworking, energetic, talented, with brilliant mind, and a woman that delivers service with a heart. Acting CSWD officer, ladies and gentlemen, a big hand for Ms. Mary Ann Bibiwang.
Maya pagkapanapon po. Ayan. So, mikit-ikit tampong pasibayon eh. Nonyo ko po minunang ngikit. Civic Center niya pong mag-assess tam. So, a warm welcome to all of you who have gathered here. We are honored to have you join us for a cause that exemplifies the spirit of compassion and community. Today marks a special occasion niya po na we come together for this part 2 na puning concert for a cause sa Sawup Talakad kay Batning Albog. Benefit concert presented by CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated, Lingap Central Luzon Project niya po. So, masaya kami po na balumi. Dapat magobra kayo ngayon eh. Pero pinili yu po na kengaldo ngay ni i-entertain da kayo po. In partnership with Mayor Vilma Balyacaluwag and the City of San Fernando Social Welfare and Development Office, we embark on a journey to support flood-affected food delivery riders. Ikayo po, nepo, itang ausan tamong resilient. Hanggang pong may nga basa-basa tamo, anya pong panahon na po ning bagyo, patuloy na may kayo pong serbisyo. Nino po kaya kayo ing mag-deliver pa rin na niya pong babagyo. Tas to po din gama, you be proud and because we are very proud of you po. Through the power, thank you, through the power of music and dance, we aim to make a tangible difference in the lives of those in need. Nagkaisa ang mga magagaling. Local performers la po din eh. Some of us, magobrala po King City, ringaliwa po advocates tala for local protection of children, ringaliwa po anak daw po din kaya katamong magobra, daycare teachers, administrative. So lupa mo pong artistain talaga, ring magobra kaya ti City Hall ne po. Manak kaya po kaya kami pong mayor, kaya katamong mayor, nanya po lagyo. Ayan. So, nagkaisa po sila to share this effort na kayo po ay amin pong matulungan. And dahil sa plataforma tulad po ng Facebook, lawin niya po yung Facebook yun, share niya po makalive niya po kempong CLTV 36. Mas napalaganap natin ang ating mga pagsisikap at mensahe na nagpapakita ng pagkakaisa sa ating layunin na ito. So, sabi natin pong, Sir Narc nandin, hindi sir tamo, dagdagan tala pa po, deng lingap tamong pera, ati-punti-pun tamo, through our kapwa po na Pilipino, elamo po Kapampangan ding balo ko sinaop kaya katamo and ma-excite tamo po na keng aldongay ni mas dakala pa po rempong sumawop kaya katamo. Today we have an opportunity to showcase the true strength of unity. By joining hands, we can create ripples of positive change that extend beyond this event and touch the lives of those who need it most. Every note played, every dance that move performed, and every person present contributes to the collective impact we're making today. So without further ado, let's immerse ourselves in this evening filled with heartwarming music, inspiring performances, and a shared commitment to making a difference. Thank you for being here and for showing that together we can bring hope to our flood-affected communities. Enjoy the concert and advance thank you po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat po ng mag-GCash, sa lahat po ng magta-transfer. Thank you very much po and let's all enjoy the day and the rest of the night. Thank you very much po. Maraming salamat po, Ma'am Mary Ann Biliwang, our acting CSWDO head ng City of San Fernando, Pampanga. Right. Ini po yung pagkakataon, banta, pakit tamo po itang pamisan metong tamo.
kapamilatan na po ning pamamiyayong donasyon. Open na pa rin po rin kaya katamong call for donation. Maka-flash na po king TV screens. Then kaya katamo pong BDO account, anti mo rin kaya katamong QR code. Para po karetang Miki Gcash. Malagwaya yan. Metong yamong click makapag-transfer kayo po. At syempre, itang ibeyo pong saup ay asne pong karagul. Asaup naman, kareta pong beneficiaries at tanggap ka rin kaya katamong donasyon. Agkatanda ko pong sumaw pa, karen kaya katamong food delivery riders. Aliwaya po yung serbisyong abibena po kaya katamo, bakit ang nako po mayabalang lulwal pa. Ila na pong lalapit kaya kayo, ila na pong bubukyo. Bakit ang makapagserbisyo kaya kayo. At sula po kayong TV screens yun. Din kaya katamo pong Gcash sa QR code at saka po retan numbers na malyari pong ausan nung bisa kayo pong mag-pledge and malyari kayo pong mag-transfer kaya pong CLTV36 Linga Foundation Incorporated BDO Bank account. Ang pon dyan, pasalamatan talaga retang minunatamong performers nandin talagang matena kanilang biyasa lang mag-perform din kaya katamong Yes. local artist and ding aliwa kini magobrala kini king city government of San Fernando. Huwag tayong makabilib very talented la rening magobra kening City of San Fernando LGU at kalupa na po ni sinabi ng Ma'am Mary Ann, dakala po hinandang performances ng kaya katamong local artists. Siyempre po para ka rin kaya katamong food delivery riders na atsukeni. At antimurin po, siyempre ka rin kaya katamo pong manalbe ngayon oras sa ini. Magbalik ka po yung kaya tamang programa, Eko po, Mama ko.
Magbaligya po yung saup-saup talakad kay Bat ni Ngalbo, kaya be kay pamuro ni Narc. And siyempre, Narc, agkat mo rin kaya katamang talapanalbe na sumaw pa ka rin kaya katamang food delivery rider. Ayan, pasibayo po, agkatan nila po din kaya katanga ating pusong makabalen na sumawo po, bakanta midinan na pong ayuda, din kaya katamong food delivery riders, at bakanta makasawap kayo po, maka-flash na po king screen, din BDO numbers, and itang GCash po, itang QR code na mas mabilis pong makapamyesaw pa yan. Yes, at yun po yung GCash QR code, Ken. Maka-flash siya naman po yung CLTV 36 Lingap Foundation BDO bank account na malyari kayo pong mag-transfer. Ang pong malyari kayo pong mamie-pledge, maos kayo po karetang numbers maka-flash kaya kayong TV screen. Any amount po hanggang magkano ing malyaryo pong iyag pangasawp karen kaya katamong food delivery riders. O importante po, ibatya po king puso. Aywa naman. Ala pong halaga itang ibeyong saob karela. Okay, Narc. And balo ko, atin tamong special guest nganing kaurasan na iti. At ngayon ni Burike pong ipakilala, metong amalugod na asawa at inda, malingap pa anak at kapatid, mapanyaw akaluguran, matagumpeng negosyante, matapang ababay. Babayeng ginulis kasaysayan keti Syudad San Fernando. Leader at dakal pangarap para kareng kayang memalen. Ing driver ning Syudad San Fernando papunta king malinis, payapa, tapat at ating pusong pamagserbisyo. Kaya basta Fernandino ka, kayabe ka. Palakpakan tayo po City Mayor Honorable Vilma Valle Caluan. Hello! Maya pa morning. Sabi da Maya laging morning. Ang yampang bengi na, dapat morning pa rin. Okay? Parang kailan lang, no? Nung panahon ng pandemic, alam ko may mga riders na binigyan si Nicole. Sino yung nabigyan sa mga riders, no? Nung naging project din po kasi ni Nicole yan, yung anak ko. Kaya tuwang-tuwa ako nung sabihin sa akin ni Teacher Mary Ann na magiging beneficiaries natin ngayon, yung mga riders, no? Kaya nga, syempre, no, habang kami nasa bahay, gusto naming kumain ng kung ano-ano. Yung mga riders, hindi nila alintana na magka-COVID sila, tag-ulan man yan, or dinadala nila at hinahatid nila yung mga pagkain na gusto nating kainin. Kaya saludo po kami sa inyo. At syempre, no, imagine, ang hirap talagang maghanap buhay. Pag may bagyo, imbes na nasa kama ka, masarap matulog, magluto ka ng sopas, kaso kayo hindi nyo na nagagawa yon. Instead na ginagawa nyo yon, nasa kalsada kayo, naghahatid ng mga ikinatutuwa. Kasakit magtagalog, ne? Naghahatid kayo ng ikinatutuwa at ikinasasaya namin. So maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil dyan, syempre napansin kayo ng CLTV 36. At ayan nga, parang sumusuport din kami sa CLTV 36 sa kanilang proyektong ganito kasi love ko ang mga riders. Alright. So yon. Ano pang gagawin ko ngayon aside dun sa pagpapasalamat ko sa inyo? O sabi ni Teacher Mary Ann, kakanta daw ako, baka sakali daw. Baka daw sakali maraming magdo-donate. Nag-message ba kayo sa anak ko, kila Nicole?
Brian, tawagan mo sila Nicole. No, inform mo, sabihin mo, manood sila dito, kakanta yung mami nila. No, kailangan, kailangan maraming mag-donate. Yung bukal po sa kalooban ninyo, mga friendship, no? Yung bukal po sa loob ninyo na hindi masama yung loob ninyo, pwede po kayong mag-donate dito sa CLTV 36 para po naman marami tayong matulungan. So, eto na. Kakantahan ko kayo kasi ito hindi naman contest. Kasi kung contest ito, hindi ako sasali dahil alam kong matatalo ako, no? Kumbaga, gusto ko lang kayong bigyan ng saya. Baka sakali, mapatawa ko kayo sa kakantahin ko, no? Pwede naman akong mapyok, libre lang naman yon, no? Para pag alis ninyo, pag uwi ninyo, may pagchismisan kayo. Alam nyo si Mayora, Diyos ko, napyok siya, nakakahiya. So, hindi siya singer talaga. Alright? Okay. Maestro? Okay. Hi, Jenna. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I've become so lost without a soul.
nalobat yung mic ko. Di ba bago na yung mga gamit natin? Bakit ganyan? Napapahiya ko. All right, one more. Okay, sige. So ito, hindi ko piyesa to pero naghanda sila. Okay, all right. Lagu-lago na mo. Ay, asan ba yung backup ko? Hindi ko kabisado to. All right, okay. Okay, sasayaw naman tayo ngayon. Selena Gomez. All right. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A simple miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. Constantly, boy, you play through my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. Yes, you do to me what you do. And it feels like I've been rescued. I've been set free. I am hypnotized by your destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. No one compares, we stand alone to every record I own. Music to my heart, that's what you are. A song that goes on and on. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep repeat, 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 repeat. I love you all. Wow na wow, kabyas na po ning kaya katamong mayora. Bali po, suya pong istune, at suya po yung driver, at sula ring riders. Uling keng San Fernando, istong Fernandino ka. Kayabe ka. And bali po, may paintago naman mo itang kinantana pong mayora ne. Kasi anak ano, pip, 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 ano, ne? Sakto yun po, Sakto ya ken driver, sakto ya ka ring rider. Pero ken dake nga ini na anong gawan tamo dyan? At ngayon niya, ausan niya po, ikiya katamong Malagunga City Mayor Honorable Vilma Balde Kaluwag, Miss Mary Ann Biliwang po, ang ating Acting City Social Welfare Development Officer, and Miss Sonia Soto. Palakpakan po natin sila. Kini pong partay ni, ngayon tamo po, idake ing ceremonial awarding. Ceremonial ya mo pa mo po ini na karen pa mo pong mapilan tamo pong food delivery riders, ne. So Jen ninoreng
Mayawos sa tanggap, ceremonial awarding, karing tanggapan ng SAOP, Ibat King City Government of San Fernando, and siyempre King CLTV 36. Alright, this is it. Ne? Penayan depo talaga rin kaya katamong delivery rider. So nyapin, ausantaan na po rin kaya katamong beneficiaries. Umpisan tayo kang Jake Casista Bernardo. Sige. Tutuki Idin Nazar Galvez. Kaya ba naman, Johnson J. Caipono. Jerfil Rizal Dizon. And tutuki po Eliazar Baturan. Kaya ba naman, Mark Jefferson Maglaki. John Michael Deyang. Romnick N. Regulacion. John Jordan Maristela. And Nelson Galgan. Yan. Dakala salamat po king kaya kayong serbisyo at syempre aliwa mo ila ring medinan ne mag-benefit kening kaya katamong gewang benefit concert ne at sula po kayong 144 ding identified. Ceremonial ya pa mo po beneficiaries. yan, ne? Ceremonial ya pa mo. Ceremonial. Siyempre. Gana-gana pong kayabet ang riders ngayon ni Medinan kayo po. At siyempre, muri, pasalamatan tayo po ing lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando. Panguna na po ng driver ng Ciudad San Fernando, Mayora Vilma Balde Kaluwag. Ang kaya katama pong acting CSWD officer, Ma'am Mary Ann Biliwang. At siyempre po, from CLTV 36, Ma'am Sonia P. Soto. Balakpakan tala po. Ayan. Alas na mo po, mimingat kayo po kayong pamagmaneho yun kasi ring kaluguran nyo king biepa ninayanda kayo king bale. Okay? Safety first. Hindi lang talaga driver, driver, talagang motherly yan Correct. naman. Mother. Ning kaya katamo. Maingat na mother driver ng syudad. San Siyempre, Fernando. makayan talagang isong lilingapan no ring kayang sa service one. Pamilya na lang naman. Pamilya, kasi. pamilya. Pasibayo po palakpakan tala po. Rin kaya katamong beneficiaries, our mayor, yung kaya katamong head ng CSWD, of course, our general manager, Ma'am Sonia Soto of CLTV 36. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang anyawaran tamong saup. Ne, baka ta saup talakad, kaya rin ng albog kareta pong ating pusong makabalen at so pa rin po king screen nung no ka rin pwede kayo pong magpadalang saup at ing GCash QR code na po ng CLTV 36. Api na po yung chance yun banta api paabot po yung kaya kayong saup. Anti mo rin yung pasasalamat tamo po karin kaya katamong food delivery riders. Baliyo po, Aldoldo, kakit na mo yung struggles da, karetang pamikatago na ating ko pong akasabi karela, po talaga biro ing obrang gagawan da ne. Ali mo po itang para kareng pamilya da yung isipan da no ne karetang communities as sa serbisyon da naman Aldoldo, rain or shine, alala pong patnaking karelang pamago. Ila po ngayon ding ausan tamong modern, party na nitang modern heroes din kaya katama pong delivery food riders. And siyempre, eko bumama ko, uling magbalik ako po yung kikatamang programang Saup-Saup Talakad kay Batning Albog.
At ngeni pasibayang magbalik ing saup-saup talakad kayarin ing albog. Ngeni albentala bamye saya king bawat metong ing pagmaragul ning Siyudad San Fernando, CSWD Red advocates katuki ing metong nga kanta manibatan kang Mr. Ron Talaw. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Because to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Cause to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Swallow your pride. If I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you will let show. Come on, just call on your brother if you need a friend. We all need somebody to lean on. I just might have a problem. Do you
that you'll understand. We all need somebody to lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. Oh, you won't belong till I'm gonna need somebody to lean on. Just call me brother if you need a friend. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. There is a load you have to pay. I'll show you love. Run up the road. I'll show you love. If you just call me, call me, call me, call me, To all the writers, proud po kami sa inyo. Saludo po kami. lean on me when you're not strong. I'll be your strength. I'll help you carry on. For you won't belong till I'm gonna need somebody to lean on. Call me, call me. Thank you so much. All right, here's another inspirational songs. Of course, para kay kayo nga po, karang kaya kataamong bayan. Palakpakan nyo na pong pasabayan kaya kayong sarili. Yan. We're very proud po kaya kayo. All right, para kaya kataamong nga po. I've looked and dreamed of a far-off place, and a hero's welcome would be waiting for me, while the crowds will cheer, will they see my face, and a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance and will find my way. If I can be strong and know every mile would be worth my while. Till I go the distance, I'll be right to where I belong. Till the unknown road to embrace my fate, though that road may wander, it will lead me to you.
but somehow I see you through, and I won't look back. I can go the distance, and I'll stay on track. No, I won't accept defeat. It's a mile slow, but I won't lose up till I go the distance, and my journey is complete. Oh yeah, but to look beyond the glory is the other's part, where hero's strength is measured by his own. Like a shooting star, I will go the distance, and I will search the world. I will face it somehow. Don't care how far, 'cause I can go the distance till I found my heroes will come waiting. I will search the world, and I will face its harm till I found my heroes will come waiting. Your arms. Salamat po. Dakala, salamat Sir Ron Talaw. Jen, sabi mo ka rin kanta ng Sir Ron. Talagang makasakto la rin kanta. Makaparigil noon naman Awa, Itang awa. minute ang lean on me. Ana. Correct. Ating parte ka rin. Call, ana. O, kayo po, Manal B, malyari kayo po mag-call. Karetan number sa maka-flash kaya kayong TV screens. Bakanta pong midagdagan la pa rin kaya katampan niya. Karen kaya katamong food delivery riders. Taitang mi atong kanta mo. Go the distance. O, sige na mo, makananaw ya. Aldoldo, di distance. Then kaya katamong... Kaya katamong riders ne. Mo na bilang nung makanano, kakaba, itang kilometro, itang distansyang delanan da po. Ay, wa naman. Kay Batro- Agaladayin kaya kayong orders. Kaya Wow. kayong bibale-bale. Ay ba't mi patsempo la kendala na bako-bako rugo. Correct. Mauotsuya paruguing parulang da, maragul panggasos karela. Ahakit so po kayong screenshot yung kaya katamong GCash QR code, makaming pong kaya katamong CLTV36 Lingap Foundation BDO bank account, malyari kayo pong mag-transfer ka rin. So pantala po, isaop tala po rin kaya katamong food delivery riders. Eko po mama ko, uling dakal pa po performers deng apanal benta mo. And I'm sure, talagang mag-enjoy tamo po. Ngening bengi ngay ni. Eko po, Magbalik ka mama. pa po, ing saop-saop talakad kay Batning Albog.
Mapali ang maning aslag ning Aldo. Masikan maning patak ning uran. Makasadya lang manatad pamangan para kay katamo. Nanuya maning biri ning panon. Ela papay nalo, inanumang kasakitan. Andiyan pang magobra lang masalese. Dakal na ring mabibiktima ka ring mapanyamantala. Ampon mapagloko. Misa sakripisyo in karelang kabulasan bangkanita eta mo mayabala. Pibabatande ing danok makarelang panamdaman. Sumangit ning masakit ng obra. Taglus-taglus ng lalaban king biye para king karelang pamilya. Sukulyan tala mo naman sang respeto at pamipasalamat. Uli ning karelang sipag, ampon dedikasyon, aalang kapara. At magbalik ya po yung saup-saup talakad kay Bat ning Albog. Sabi na kasing nark nandin kayari, buriko kay Bat. Kayo ba't? Yan. Kaibad. Ikitaya itang AVP ne at Wow. ining pami katago na ini talagang o-offer tayo karela Wow. kasi deserve na talaga na ma-acknowledge la uling epo biro ing pagobranday tang pagdalanan da everyday ne kalupa naman nga sabi ko nandin Sir Jones Nark ating ko kasing akakwentuhan karen kay katamong delivery riders at itang struggles da everyday ne kinwento da kay katamo itang aldoldo lumwala anas ng kapali hanggang muran masikaning uran kailangan da pamuring lumwal kasi atin lang luluba orders at syempre itang need bangka nita makapanintunan la at para mo po king kebalwanda naman tingya katamong manalbe ila po ring sinopan tamo kasi kalupanin itang sinabi tamo dati apin po ring sektora reni na alang makaying support kakwa from the government kasi at sulaketang ausan tamong informal economy ne at uling syempre bayo pa among industriya ala pa talagang malino programa para karela inyapin po karen pong manalbe kaya katamo ne pasibayo po kakatok kami karen kaya kayong puso bangkanita po so bantala rin kaya katamo pong delivery riders na aldoldo ne aasahan tamo po etana kailangan lumwal ne bangkanita makasali karetang pamangailangan tamo at sula po ring delivery riders tamo aldoldo banta ibye rin kaya katamong needs. And speaking of delivery riders, tayong kayabe tamong nark, tayo ka nark, may kapag-book na kang food delivery rider. May kapagpabook na po ing kapatid ko. Aliway! Aliway! Ing kapatid ko yung may kapagpabook ko yung Jody. At itapin appreciate talaret ang gagawan da para kay katamo eta na maabalang lumwal at danasan ng traffic, eta na mauranan, ila na ruguing mauranan at maaldawanan at maging convenient kay katamo. Kanya naman pupugayan da kayungan po. Karen pong magpabook, ne? Karen kaya katamong food delivery riders, balo yun po, minsan ating manorder as ng pangalawot, ditak pong kabibabatan, pota may traffic la, ne? O kaya malyari pong kesiran la, pota pong datang la, yun o po pangamuanan. Correct. Intindihan niyo po sana itang kabilyan. Siyempre, kalupata mo, manintunan la naman para karelang pamilya. Talagang manibat-abak hanggang bengi. Minsan, miras la pa hanggang abak din. Ganing Aldo. Siyempre, minsan, mag-graduate siya yung anak, ne? Naman sana ating masakit ka rin kapamilya, pero gagawan ding gana-gana, baka nitang atin lang auli, karelang pamilya. Milyari na yung milyari, may manuran, may mangalbog, masakit magbiyayis tumbengi, lalo na ito nga mo balo, atin palang bakuken dalan, ay nuko, may bakong ngayong kay. Yung motorsiklo, kaya bayar ko yung food delivery rider, makananit ang in-order da. Sorry na wari, siyempre,
makalunos sa ragu kabilan. So karen pong manalbe kaya katamo, agkatanda ko pong sumaup, karen kaya katamong food delivery. Ini na po yung pagkakataon ng no ka rin, ituwang tamo itang saup na binyeda po ring riders kaya katamo. Ini po yung pagkakataon, itamo naman po ing mamye saup karela. At maka-flash na pa rin po king screen tamo ne. Yes. At itang QR code nung no ka rin, makapag-send kayo po anjang magkano yung alaga basta ibat ya po king puso yu. Ayan, Sir Nard. At siyempre, ayan, eta na palambatan po. Yes. Eta na palambatan po. Bakan tapo pugayan lahat. Tuloy-tuloy apugayan ng kaya katamong riders. Para po king metong kanta. Ausan mila po Mr. Raymond Del Rosario and Miss Anesca de la Cruz na tukyan na ning metong terak manibatan king CSWD Red Advocates. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you very much po. Salamat. Dakala salamat, Mr. Raymond Del Rosario and Anesca de la Cruz. Ladies and gentlemen, once again, please welcome the CSWD Red Advocates. Talagang din kaya katamo. Talentado na ko yung Jody.
At magbalik ya po ing saup-saup talakad kay bat ning albog. And maswelo tamo karing may ngalabasan na yaldo. Medyo minuran-nuran bagya pero keraklan mapali na ne talagang malisangan pinanyang may ngalabasan and karing miyayaliw ang komunidad makabawi-bawi na la. Anya naman ding rider sa mo, Eda Balo, nung mas burida ba yung kauran o itang mapali, kasi pinpune, patse mapali, sobra naman pali, mas mapagala ding riders tamo. Patse naman mumuran, makalunos na mababasala, Eda Rugo Balo, nung no ka rin na talaga pumwesto. Pero ready la. Ready. Every Ready day. la rin, Rain or anytime. shine. Ready la po. Di ba, Ready. nagkakatamo po nga Wow. delivery riders. Sanya saludo kami po kaya Sabi kayo. natin, laban para sa pangarap. Yun. Correct. At Pero, para sa pamilya. pero nandin Jennifer, dimdam mo ring migkanta, dimdam ayal ben mo ring tinerak. Ikaw may judge ka rin talent competition na ano nga sabi mo ka rin kaya katamong performers. Eh, puwa ko tang, Jennifer Salenga po kanita. Oh, yan! Ala. Balo yun po. Kailabanan niya po yung Sarah Geronimo, kaya Pinoy Pop Superstar. Oy, aliwa Sara, sir. Oning bala mo po, siyempre, balo yun naman. May kulang yung sigurong mga, meto nga pong kapit ng dilo, may sambot siya nga Sarah Geronimo. Ano nga sabi mo karatang kikatamong local talents na talagang pagmargulta mo? Baloy mo, Sir Jodes. May enjoy ko talaga. Lalo na kitang performance ng Mayora. Ay, wow, Talagang ding taga San Fernando, alila mo pusong makabalen. Very talented la po. At Pero- din at Chingzen, ikit mo, bala mo chuta video, kaya mo bala mo bisa ka nga magpakitang gilas kareng Ali. riders tamo Eh, yan. tutunan yan. Buriya kong damdaman ni at Chingzen. Tutunan yan. Anyang first concert, mag-perform ko po ka rin. At Ulit. Sir Jodes, Bisaya namang magkanta. Ay ka naman. Balo mo, Jen. Ako kaya kalaban sa Ray Ronnie mo, kakalaban mo kanina ano pa. Nano po nga request na rin riders tamo? Kaya na mo punto to king concert. Baka tapo nga makapagsadya yung kaya katabong kayabi Jennifer Salinga. Pero, balo mo, makakabilib ne. Kasi yung metong ka rin kaya katamong len mo na, local artist, is Sir Raymond Del Rosario. Nung ka rin pong kaya katamong riders, yapin po yung mamuntukan keng City Disaster Risk Reduction Management Office. Yan po yung magsabi pa siya, alang loob ng makanyan. Ay, pa, kasalanan na pala. Kasi Yan pa- iyang abangan do. Ali kasi siyempre magrekomenda Oh, yung yan. incident commander Wow. tamo. Magrekomenda kang mayora, makanini po yung sitwasyon tamo. Wow. And nanula rin bagyo, lamatod-tod din. Balo mo, Sir Raymond, na makantaya. Mga few years back, sabi ko, Pit, kakatawa na ako yan Nanong Oning. milyari ko yung Jody. Oning. Umago Briar Rugo, 25-8. Limpasan niya po yung 24/7 na Sir Raymond. Sobra-sobra. Pero ngayon pakaramdaman tayo pong pasibayo, Sir Raymond. And siyempre, At siyempre, bakanta po, abaya ng Mr. Raymond Del Rosario. Palakpakan tala po, Miss Krisha Ann Pare together with Mr. Raymond Del Rosario. Sound check. Yan po, pasibay po, Maya Paldo po kaya katamongan. Yan, banggit na natin po. So, pasibayo, ali ko po talaga singer, professional singer, pero empleyado ko pong gobyerno. Kaya pong City Government of San Fernando. At kaya sasabihan namin po nandini, kayo, Tsukay Kindalan, Aldot Uran, kinanong panahon, Tsuko Kindalan po. Makarelate ko kasi kami po, king City Disaster Risk Reduction Management Office, ang POPA ni San Fernando Rescue Unit, 24/7, Aldot Uran, basta't may emergency, tsyo kami po. So, pasibayo, bayo mila po ikanta rening kanta para kaya kayo, burida kayo pong pugayan, pasibayo, ikayo pong riders, balo yu po bang uling king gagawan nyo, serbisyo, para kaya kami, para karentao, matuturing kayo namang public servant. Po? So, pare-parehas na mo po, Ken. So, we wish you well.
And sana lagi kayo pong mimingat king Aldoldong pamag-guyod taguyod tamo king kaya katambia. Dakal po salamat para kaya kayo pong katangin. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning, losing, and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. tomorrow morning if you wake up and the future isn't clear. I will be here. Sure, seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Sure, seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here. We'll be together. 'Cause I will be here. Yan, pasibay po, balakbakan tayo, Miss Zia Pare. Thank you. So, for my last song, ini po para kaya kayo po talaga. Balo ko yung tandadanasan nyo, Aldoldo. Despite na bakit tamong masikanta mo, dapat po tangi tamong dili, lultoy itang tutong pangataw tamo, lalo na bala mo anak tamong malati. Nanengkay, gagaga tamo rin yung kasakitan, and at the same time, Aldoldo, panikwanan tamong milabas siyang Aldo, para kay sarili tamo, at karayang pamilya tamo. So, ini pong kantang ini, handog kaya po para kaya kayo.
But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know, picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know, picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know, picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Thank you very much po. Pagpugay po sa inyo lahat. Dakala salamat, Sir Raymond Del Rosario. Kabiyasta na talagang pinagpalat, talentado. Ikuanor at ng tiknik tiro mo ko, yung Jordi. Wow, yun na talagang makanyan. O at syempre, maliban kang Sir Raymond de Rosario, pasalamanan tala rin, yatang akayabitanan din, Ron Tanaw, Anesca de la Cruz, Criza Ann Pare, and rin pong CSWD Red Advocates. Dakal pong dakala salamat. Thank you very much din po. Kareng kaya katamong mag-donate ngayon ng aldongay ni para po makasawp. Kareng kaya katamong delivery riders. At balo ko po, ing sinawp yung ibalik ng Lord kaya kayo siksik, liglig at umaapaw. And minsan naman kasi ding sasahop talaga. Minsan nang inuman man na yung ablas ne. Pero balo yun po, kareng ega na naman pong sinawop, kaya naman pong August 12, ang po Pangini, dakala salamat po kaya kayo. Minono pa po sana, in kaya kayong kabiyayan, in kaya kayong kabulasan, kaya pong Pial Doldo, sana dakala pa po sana din kalupa yung mapanyawop ka rin kaya katamong kabalen. At syempre, sabi David Ali, may kailangan ibalik itang sahop. Aliya po pay it backward. Pay it forward
or pay it po karetang anti mo po karing rider sa mo tanggap lang sa ngayon. Ikayo naman po nung ating kayo pong buring isopan din, sopan nyo na naman po. Pero, wala mo ata ating lalaban kan Jennifer Oo, sa nandin legal. ne po yan Ating si Jenny. lalaban. Wow. Ne. O san tayo lagyo nga ni Jennifer at suketang gilid. Wala Wow. mata, Bisaya naman lumaban. Pili ko king may Pama. grade yan naman. May O, grade. Santane. O, Santane. Mary Ann Biniwag. Ayan, natin niya Palakpakan pong tayo po yung Ma'am Mary Ann. Ayan. Sample ba, ma'am? Buriya pong akit damdaman, magkanta, Ma'am Mary Ann. Yan, ayan, sige. Ma- Sample, Ma'am Mary Ann. Ali, Mga galing-galing sesena. So, Ali palagi ako, ilang adwa piya dyan din tutuking concert. Makanta na mo, ne. Baka pabrentala pa mag-practice. Pag sige. sa dyan din tutuking concert. Explain ke mo po, ne? Deta po, ikay po pesuluran ming different colored shirts, ne po. At yung tamong ausan red shirt, the blue shirt, and the white shirt. Ngayon po, dinalan tamo po kasing assessment and interview. Istuya po. Ating pong may manaus kaya kayo ne. Pota pong maka-red shirt kayo, ita pong tanggapan nyo, iya pong pinaka-matas diling ibiyengal dongay ni. Ita pong blue shirt, ita pong susunod, and then in white shirt sang susunod. Minsan po kasi, atin tamo po kasing sinabmit alagyo. Originally po, may git kayo mo, 99 kayo mo po, dinatang kayo 144. So, dininanda na kayo nga po. Ne po. Wow! Ne? Other than that, ikayungan din po ating kayo pong relief goods. Ing laman na po ita, lawin niya po kimbali kasi bawal mila pong buklat as an SOP by the DSWD. Pero palagi ako po ating abiyas, ang po pong dilato. Other than, plus po ne, in city po, gewami ang mabilisan po ini. We are shelling out 253,500. Kayo nga po Uy, ito. wow naman. Makanitaya po, imbinyena po, ning kekatamo pong malugod na mayor ne po, para midinan kayo nga po, migpalwal tamo pong 253,500. Transparent tamo po, ne po. And we wish tamo po na keng Pasko. Midinan tamo po, Wow! pasibayo, ne po. wow. Pangadi tayo po, pasibayo po, ne. Etamo po kakalingwan ng gat. Ibil makaluwag po yung driver ng syudad. Ibil makaluwag po yung mayor tamo. Fernandino ka. Kaya, dakal po. Salamat. Dakal salamat, Ma'am Mary Ann Biliwang. Kiyakatang masipag, maganaka at talentado at ating pusong CSWD officer. Pasibayo, palakpakan tayo po yung kikatamo malugod na Mayora. Vilma Balya Kaluwag, talagang full support, full saup talaga yung inagpang na po ka rin kikatamong food delivery riders. Sesela na kayo mo. Correct. As early as now, O, ne? ne? Makatats. Abangan. Makatats. Correct. Makatats, Coming ne? Christmas. At syempre, ini naman is, balamo, our way of saying thank you. Kareng kaya katamong heroes of food delivery riders. Palakpakan niyo po ang sarili yo. And kani pong alikom tamo pong dimot saup, sana po makasaup laki kayo. Emong ngeni and dimdam yun naman po yung announcement ng Ma'am Mary Ann din. In advance ni, ala pa Ma'am Bermats, isiban daneng para Pasko. So, dakala salamat po kay kayo, kay pamagtagon nyo, kay Ningaldo ngayon, kay katamong saup-saup talakad, kay Bat Ning Albog. At sana po mayayari kening programa ngayon ni kening benefit concert ay ni ing pamag-share tamo pong saup at blessings kareng kaya katamo pong food delivery riders every day at tamo pong chance to extend our help to them. Andat puntalanda kayo po, andat manatadla pong pamangan, panuloon na namang pamangailangan. Sana po, sopantala, keta pong agyu tamong ibyesaw karela, and most importantly, pakisabi ko pong mayap, nung alata mo pong abibiyeng cash karela, ita pong simpleng
Thank you. Mimingat kayo. Maragol na pong bagay ta para po karela. At this point, pasibayo po pa, salamat kaming dakal, kareng ega na ganang mag-perform at kareng mimye donations. And of course, kareng kaya katamo pong food delivery riders. Saludo kami po kaya kayo. Salamat po king serbisyo yo. Ako po ay Jennifer Salenga. At syempre, kalupa na po ning lagi ng sasabyang mayor, Vilma Bale Kaluwag, basta Fernandino ka, kayabe ka. Ako po ikayabeng narc. And iyo po kakalingwan, king oras sa po ning pamangailangan, itamo pa rin po ing mipapanyaw. Ako po'y Jody Dizon Mercado, Ating ating pusong makabalen. Makabalen.